Ole tuntuma chuan US politics Donald Trump thu thar thren khatte kan thlir ho dona nakum January ni somnia US President thar Donald Trump President tana lakluin khom inauguration ceremony thil danglam tak thleng turin ruam manania hei hi US history thil thleng ai jan jan lo ani hemi chungchanga hian voin December ni som pathuma po hian US media rang ten thil kalphung pa ngai hani lo zia han soya US President Thartur Donald Trump midang dai tak mai hian dang dai takin inauguration program hian misom hanei tatlat mai hani chungjinga chuan chiang taka puan thai china chuan Chinese President Xi Jinping chu President Thar lakluin khom inauguration ceremony hian tel turin President elect Donald Trump chuan hasom mau maya hei hi Donald Trump transition team te pon adik nge yani ti annem het bok ani Khovela indona le boina chi rang chuaka hengkara hian Khovela economy lian le sarkar thil thi thaibera han ngai America President Thartur hian engthom nge ron chuadon ti hi Khovel ngai chan thuap chu ani renga ramtana rinom na thu tiama President tana laklu ani nia hian ramdang khruaitu world leaders thren khatte telve turin Donald Trump hian asom nol niin CBS chuan han reporta tichuan chungjinga chuan November 30 lampang khan Chinese President Xi Jinping chu asom toni ti soilana oma masa Donald Trump transition team lampang hian chu tiang thu chu nem nge na anei meulowa masa tunhnaya hian nem nge anita transition thupuang tu Caroline Levitt chuan nimin ningania khan US media tenhena Chinese President Xi Jinping hi Trump chuan inauguration ceremony hian rontel puiturin hasom nge yani ti anem heta hani Caroline Levitt chuan President Trump hian President lakluin khoma Chinese President Xi Jinping rontel vetura hasom na hian entir thatak anaya kan thurol pui ramchau nilawin kan melmale kaninel pui ramkhruaitu tenena in biak na zawjok le thrazok siam atumani ti antirani hati Trump transition thupuang tu Caroline Levitt hian asoijal dan chuan Khovel ramrang khruaitu te chuan President Trump mutum hian hanin line up meka achan chu athunai na hachang le thoidon ti antriat wangle America ram chaktaka siama chumi manga Khovel munrang remna le mon na asiam don ti antriat wangani hati Xi Jinping baka hian January ni somnia President Thar lakluin khoma hian Hungary far-right leader Prime Minister Viktor Orban po Donald Trump hian rontel turin hasomani ti annem hetboka US President Thar lakluin khoma hetiang hian ramdang hruaitulu te som haningai meulo ani atlang puya chuan ambassador le diplomat dangte chu inauguration hian som hanitlang puya Mase kumsang khazariat somsari pali dai to tangkhan US State Department rekota chuan ramdang khruaitulu berhi US President lakluin khoma hian antel ngailawa mipuite baka inauguration telte hi atlang puin Vice President lonito te Congressman te Supreme Court Justice te sipai officer sang tak tele President le Vice President luite US choi moina sang Medal of Honor dongtu te antel thin boka heng baka hian misom big mipoimo dangte antel thin hani tichon President kalchuak turle Vice President kalchuak turte po he inauguration program hian antel thin boka mase tuntuma hian kumsang khazariat somsari palitranga US President laklu ten anti ngailo wangin Donald Trump chuan ramdang khruaitu panhi chu chiang takin som hanaita masa chung ram khruaitu hasom tepo US nena thohona thra nei le anthurol pui ram thatak nilem lo China President Xi Jinping le Hungary Prime Minister Viktor Orban te hani mase kankhret turpai mo tak mai chu hetiang hian inauguration ceremony hian ramdang khruaitulu berte hi telthin lo ma sela US President Thar hian ramdang khruaitu le mipoimo te
inauguration day a hian akom thayang tin dana chon zialan hania CNN chuan hunrei tak kalto tanga thilti dan phungpa ngai chu hanilowa mase president elect Donald Trump hian heminia hian Chinese president Xi Jinping le Hungary prime minister Viktor Orban te hi diplomatic meeting nei puya tumani mai thaine hantia heti role hian Xi Jinping hi communist ram hruaitulu ber hania US in thunai na sang takanai na superpower pai thak sak tuma thaitop chua tu le dodal tu hani boka democracy ramrau pui taka hruaitulu ber laklu na in khoma hian atel venit chuan democracy roral na chu apom puya athopani ti alan tirna hani dona heiwang hian Xi Jinping hian tunthleng hian Donald Trump som na hi ala changlet lowa alokal don nge don lo ti achiang lowani hantia media thren khat chuan president Xi Jinping hi US president lakluin khoma hian atel don lowani tin han report bok maseni janmaya khan Trump spokeswoman Caroline Levitt chuan Xi Jinping hi an somani ti anem nget chawa Trump chuan khovel ramdang hruaitu tepo inauguration program a hian an local duem ti zo anei nualani hati boka chungjinga chuan right wing lampang party thop thrin tu El Salvador president Nayib Bukele te Italian prime minister Giorgia Meloni tele Argentina president Javier Milei tepo Trump hian inauguration program a hian lotel turin hasombok ani Eptu party Democrat le media trend khatten han social na saviawa heng ramkhrai te hi Donald Trump nen hian inkung kaina nget tak nei te hania chu chuan US le athurol pui khothang ram sang tenen anin kara harsat na halo thlen pha photo ni tin han soi chia han du lo hle bok ani hemi chungchanga hian US ramchung bika politics sa in hialna te in social na te aum chau mek lain Donald Trump chuan Ukraine indona chungchang le NATO chungchanga po angai dan tlang takin asoi chuak chunjom ta zela chu chuan NATO member te atithin ur hleni tin The Daily Digest chuan han report ani Donald Trump hi paphung lung tak mai tila angai dan nilojina chuan palbuan mai chi kha ani ti kan thau towa World Health Organization a US sin tranpuina suma pek thin po he Paul hi China thuina omani tin haloti top to ani Donald Trump mizia hian thadlo na tak nei ma sala tunlai khovel buaina tam tak karai ro hi chuan hetiang ang mi janai world leader hi khovel hian buaina chingfel tur hian amamoni tin media thren khat chuan han soibok ani ti chuan The Daily Digest hian report an pek dan chuan Washington hian Ukraine laka hain rol na chungchanga hian thukhau tak mai hasoi chuak ta US hian NATO achuasan thayani ti asoi tama umaya mase Trump hian ral thuam manga indona na satak chu mipuite tan tor na rap thak takani ti voitam tak alo soilang towa ral thuam ne na in norton lovin dokan kila indona hi ti to pangaya ni tin alo soi to thrin ani ti chuan Associated Press le NBC te chuan interview han nei na Russian President Vladimir Putin chu in ka haina thuthlung siama Ukraine indona ti top turin anormek ani ti alo soilang towa Washington foreign policy kalpui dan chu US president somli le pasarina tur Donald Trump hian kongdang dayasona thak danglam hatum donani ti hi alang reng to ni hati ti chuan Zelensky le Ukraine hian inrem na siamin anril runat ton na te chu ti dam handu to ni ti social media lampanga halo post to ni hanti boka ti chuan heng zongjong atang hian Trump administration thar lawam tur hian White House lomek tu Biden policy chu athak thleng hlok don ti chiang takin halan tir to bokani hanti ti chuan Donald Trump thu soi zinga han helem mai pakhat chu kan soita kang khan NBC interview a Trump chuan North Atlantic Treaty Organization NATO tanga US in nuk dok tur hian kong ain hong rangani ti alo puang to boka chu chuan NATO member ram then khat te ati hlau thonga then khat te han thin rim bok NATO pol chak tak khi ain ngana lungphum ber chu US hinia US sumle baile US sipai te US ral thuam te hi anin ngana bulpui ber ani ti chuan New York mogul anti mai Donald Trump hian
Agents France Press nena haril dan chuan US hian NATO a hian sum tam tak pe in hain sengrala mase member ram than khat ten hanti tur tilowa an bil NATO a an tho tur sumle pai te an pe thatok lo ani chuan NATO chuasan tur hian uluk takin ngai tu na ka seng don ani tin a soilang bok heng jong a hian habul pui ber chu Russia le Ukraine in dona kalmek hi abul tum tu le in dona chok chuak tu chu NATO hi ni tin Donald Trump hian ama poin halo soilang toa hei wang hian NATO chuasan hi a hrelo mai thai bok ani NATO member ram thrang te hian an GDP tanga chuta za panhi theu an tho tur hania mase chu tianga NATO tana suman tho tur ta chu tho thatok lo ram than khat anom niin Donald Trump hian hria Newsweek chuan heng ram jong te hian thatakin sum han tho lo chuan US point tho atul na harelawani hanti ti chuan Newsweek in report an pek zeldan chuan mithiam tam tak kan kom towa US defense policy chu NATO a ain ngatlu tuka olsam taka chua thei ani lo ti an puma masen ngai dan pumpuya chuan he trangrol pol NATO a Washington in malakna jong a hian Washington tan hlokna tur haom lawani ti hi Donald Trump ngai dan ani hanti bok mase Trump hian sumle pai te NATO a hian pethatok lo ramte hanomani ti afin fiani chuan NATO hi achua san thei don lo ti an soi hi thudik ani don em tiro chu engma achiang lawa trangrol polte hian an GDP an ram chunga an sumde chuatanga japani chu NATO a an mang turania mase chu tiang chuan US in thataka amhan lain member ramdang pethatok lo hanomani chuan NATO treaty a hian an minglo jiak to ma sela chumi wang chuan in nuk do ka chuasan tur hian kong ain hong thaiani antibok engponi sela heng jong awang hian NATO member ramte an lungoi lawa then khat ten lauthona lian tak kan nei boka president tan laklu ani huna Donald Trump hian ti hre anei vak don lawani ti hi NATO member ramte chuan an ngai dan ani to ani hetianga president thartur Donald Trump an breaking news lian tak mai hanei chhomek lai hian president kalchok tur Joe Biden chuan ahun top don trap pa kotin thiamlo achan tirto mitam takte hremna tur chu ti jiomle mienge mazat te ngaihdamna hapeta hei hi nikhat thil thua US history US president in dan bo chatu kotin thiamlo achan tirto te an ngaihdamle hremnan ti nep jinga atamper trum hani The Daily Digest chuan hemichung changa report an pek dan chuan US president thartur Donald Trump chuan dan bo chatu telaka ngai na thiamna haum don lawani ti voitam tak asoilang towa hei wang hian Biden chuan Donald Trump an athunai na manga hremna na jok apek lona turin mitam tak te hremna turatana ruam han sa to chu kotin an laka hremna dang apek bel thei to lona turin hetiang hian malani in ahriata president hian afapa Hunter Biden a unconditional pardon hanti president ngaihdamna pumhlum asai na tanga kar khat aliam nuwa US history a zangai na lan tirna lian berle tamtham ber president kalchuak tur Joe Biden hian asain ta hei hi US president loni to jong ten nikhat thil thua Misual ta ngaihdamna le ngai na thiamna an pek tamber trum hania record ani tin han report ani president Joe Biden hian mi sangkhat zanga zet ta chu kotin hremna pek tur ta chu ati jiom saka midang somthum le pakwalai mai ta chu angaidam bok ani hremna ti jiom sakle mi ngaidam jong te hi anwai hian tharum thona wanga thiamlo chantir te hanilawa federal sarkar nuaya dan bo chenom thren khata te in nam hnoina nei te ania chungmi ta chu Donald Trump hian president ni na haron chala oval office alwa chuan anmani hremna tur hi nataka siam a hlau thona wangin Joe Biden hian ngaihdamna tamtham tak mai hi asain tani in han report bok heti role hian president Joe Biden hian asoidan chuan karma salampanga khan White House chuan US judicial system diklo taka kalpuyani wangin hengmi te hi thiamlo chantiran ni ti anmani hnen atangin kangai thatowa chu wang chuan ngaihdamna le ngai na thiamna hi pe kan ni tin hasoi fia ani
report atanga halan dan chuan hengmi te hi President Donald Trump an Robert Laya Ripuilen Laya home confinement anda te antam hlea Reuters chuan tharum thona tello damdoi mangsual nia han puwanga thiamlo chantir tele civil right group ten diglo taka tang nia han hriat te po anena hian list thelu ania chung ho ta chu endik nonin soi ho na hanaya Biden hian chungmi zongjong ta chu hangaidam ta ni hanti abulpui bera chuan Donald Trump lo lang tur hi President Joe Biden le Democrat te NATO member ram sang te point an hupur le aneng helber chu animeka Donald Trump President tana laklu ani nuwa an mi le saten khremna na jok an tolo na turin hetiang hian US history Misual ta ngaihdamna lian ber chu President Joe Biden hian assign ta hania right wing politics top to media trend khatta chuan US President kalchuak tur te hian an thunai na executive power hi tunang huna hian an man ngai lo mai ba ka President lo ni to zongjong ten hetiang takatam Misual ta ngaihdamna hi trum khata ni khat thil thuwa tu main an la san ngai lo ani antibok Biden chuan President kaniangin simna le in siam thatna lantir to ta chunga zangai na sang tak lantir thaina chanvo ropui tak kanaya American tatan ni tina an khotlang luna tele khotlang tana lok taka an tho thaina turin hun rem chang hun thar siam thatnon le hi kamo phurna ania abik takin tharum thona in nam hnoi ni lo te thiamlo chantir en tirnan ruilo wanga thiamlo chantir tele tharum thona thlenga wanga thiamlo chantir te inkara khremna in thawlo tak mai hanpek thrin ta chu ti bo tumin ma kalani ati heba ka hian Joe Biden chuan tunkar chung hian malak na dangpo aum beldon ani ti apong jui boka tharum thona tellowa thilti sual tu nia hanpu petition an file mek ta chu endik non hani dona chung ho chunga chuan ngaidan kasiam le dona ni hatibok tichon media khrang ta chuan Biden an hangai dam te hi tuma an English te puanjaran ni lowa tu tengen ni ti po hriat ani lo boka politics thila in beina wanga hetianga Misual tam tak ngaidamna hian US a hian ra tha ha chuangem ti hi ngai to zui ngai tam tak kauma President Joe Biden an thremna tur ati niam sak mi sangkhat janga le kotin thiamlawa chantir to mi somthum pakua hangai dam te hi an mingle hanni na te puanjarani lo wang hian ngaidam phun niam ti hi finfia thaipo hani lawani tin Newsweek chuan han report bok tichuan in thlan masak kumsang ni som nia US Capitol Hilla buaina chuaka wanga mitam tak an man ta chu US President Thartur Donald Trump chuan diklo takin thiamlo chantiran nia diklo takapu han ni wangin kumli chungjat mai tanina hreom takin hanlo tuar towa kha tharum thona lo thlen chan bar chu khati hunlaya US House Speaker Nancy Pelosi Khan mi pui then rim pungkhom ta chu me mi adulawa khang mi pui pungkhom te kha dan cha ani thaina turin US National Guard te Washington DC a koulut turin thutluk na ka siama masa chu thutluk na dodal tu chu Nancy Pelosi hi ania khati hunlaya US House a thunai na sang tak nei tu Nancy Pelosi chuan diklo takin minpu chiat atumna wangin mitam tak te Capitol Hill buaina khan thiamlo chantir haneta joka diklo tak le ferlo takin tanina khung ania mase thilni na diktaka chuan kha buaina thlen tu bulpui ber chu Nancy Pelosi jok kha ania khovela hian mipui ten lungoi lo na anlan tira thin urna anei fo thina mase poi khoina lian tham ha thlen main law enforcement te sipai te kaltlangin me mi ani turania mase chu tiang konga kamalak na dodal tu Nancy Pelosi wangin tuna hian chu thanga ok ta chu antang mek ka hreom tur mek te hi January ni som nia President tana laklu kani ni la la in ngai dam ani na tur hi ka boi pui ngal don ani hati heba ka hian Trump chuan khati hunlaya boina chok jongjong a khan Democrat thau te kha boina thelmia in atial zol tua antang zela Black Lives Matter Plaza tanga boina ron chuka po khan Baurak thunun thai ani lain US House chuan President thunai na handang chata chu chuan ngong lian tak anai chu Black Lives Matter movement lian tak mai ha chuaka
kot thera in thana te dorok te in swa samna le tharum thona rap thak tak tak kan hmuwa tichuan Black Lives Matter movement kha min do dal na le min ti ming chiat tumna movement lian tak pakhat ania ma se khang jong jong kha an ma ni thiam lo ani chuang lowa keima min pu chiat na tur le min ti ming chiat na turatana Democrat tho thangkam ania Black Lives Matter movement awanga tanina tang jong jong te po an chung chang kangai tu non don ani hati tichuan President Donald Trump hi khovelin an thiam thailowa achan chu ahuat le tarif sang tak la ka avau China President Xi Jinping chu President inauguration ceremony ya lotel turina soma a President Trump top dona ama timwal photu Black Lives Matter movement a inrol jong jong te po amhelma te ani rualin ngaihdamna siam saktur thu hasoi lang boka chuchuan khovel habara khaya Republican Party chunga mi ngai te point an thiam lo ani ole kan channel min subscribe sakjal turin kan som chewa kan video te like le comment te share te miloti sakthina wangin in chunga kan lom tak zet bok ani